kosegra shala metagra elais dimo kotegra aturi abana baye hagakiza bagiye gukizwa abana baye banze kwakira gakiza bagiye kwakira gakiza yewe wa munyamibabaro we acira umunezero Imana iguhaye yewe wa munyamibazo we acira ibyishimo Imana izanye yewe wari urwaye acira ubuzima Imana iguha raya zotangu egaye harayizi niko tamtegraye ako gahinda kawe Imana irakakumaze ntabwo zongera kuvuga rino jambo kuko Imana ivuze ngira kakumaze kandi gatsembyeho pe totita egaye Imana igatsembyeho Imana itsembyeho amadeni yawe hakika ya Mungu hakika Imana ikoze ibitangaza kandi ugiye gushima Imana ugiye kuvuga imbaraga z'ibitangaza by'Imana we barakubenze wa mukobwa we peri egraye hari umuhungu wakubenze ntago bicamo neza ndagira ngo wumve ko Imana ibohoye urugo rwawe hello pela salangota egraya urabona wihebye urabona wiganyira ariko ndagira ngo ntiwongere kwiganyira ahubwo mu izina rya Yesu Kristo mbanuye mu izina ry'ubuprofeti Imana yampaye kugira ngo wizere gutabarwa wizere gutabazwa n'Imana wizere kurengerwa n'Imana etita laizi niko tansema egraya ntabwo ari igipindi cy'abarokore ntabwo ari igipindi cy'abapindika ezalamo tansemanda ndagira ngo wumve ko Imana imanuwe nawe kubwa gahinda kawe Imana imanuwe n'ibibazo byawe Imana imanuwe n'intambara zawe Imana imanuwe n'ibigeragezo byawe ndagira ngo wakire impinduka mu izina rya Yesu Elia salami sangu manda kata egrayima laizi dikota semola egray elala saila sema elandu kota egray ela pelia sala bikota sema egray ndakumva malasingo tasema shala pelia sango kota eraisi nikota sema jalala sinimo kota semanda jambo ryaravuze ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro gusuhuza umutima kumukene nona muri 2024 nona kuri itariki nkurikiranye dore ndahagurutse ndashira mu mahoro we wacuriwe inguni we warenganye we wacunagujwe ndashira mu mahoro ni kumwamu witeka avuganye nawe ndabona Imana igukoraho ndabona ikiganza k'Imana gihagurutsa ubuzima bwawe ndabona ikiganza k'Imana kigukoraho ndumva ijwi rimbwira kubonye akazi ndumva ijwi rimbwira kubonye ubutabazi ndumva ijwi rimbwira kubonye impinduka ndumva Imana imbwira ngo iguhagurukirije ku gisasiro cy'uburwayi ndumva Imana imbwira ko hari ikintu gisha ugiye kwakira mu buzima bwawe hari akazi wanyazwe Imana iravuze ngo nukakire ndumva hari impinduka idasanzwe hayira zayirango tansema egraye zopelia salango kota elaisi nikota labinima ndumva Imana ije kuribata izashatse kuryo ibyashatse kuriganya ubuzima bwawe barenganya Imana ije kukurengana Imana yitegerejwe ibona urimo kurarengana abantu bariko barakurenganya ndagira ngo wumve ko Imana ije kurenganura ubuzima bwawe pela zairangota hari gusha uturanye n'umuntu kwanga n'umuntu kurwanya wumva udakomba kubaho ndagira ngo wumve ko Imana ije kubera ico kintu umuturanyi wawe yagukoreye kubera ico kintu umuntu yakuvuze nabi akubeshyera wumve ko Imana yanza ko karengane Imana ije kukurenganura Imana abo nibo bana b'Imana kuko uri umwana w'Imana nta mpamvu yatuma Imana itaza kukurenganura kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma udatabara kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma utarengerwa kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma utabona akazi kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma utarama acira kurama mu izina rya Yesu ntabwo ugicenyutse acira kurama ntabwo ugipfuye acira kurama uzabona abuzukuru uzabona ntakigise lepo egrayishada urugo wawe nago rugisenyutse nawe kotagira abana bawe bagiye kwiga kandi basarangiza akirwanuzi bw'Uwiteka mu izina rya Yesu nona Imana iharagurutse ije kurwanirira abana bawe ije kurwanirira akazi kawe ije kurwanirira amashuri yawe Imana ije kurwanirira urugo rwawe cyongere guhangayika mu izina rya Yesu Shela zaila kotala binistansegrai etitala isinimo kotegrai elobe kotala binistansegrai hariyaza lango kotansemegrai hariyaza diminitanse ndagira ngo ukirane ndagira ngo usenge ndagira ngo ukomere ndagira ngo wambare imbaraga ndagira ngo wizere cyane ndagira ngo wambare imbaraga zo kwizera hari umugabo nkunda cyane witwaga Yakobo aguma gukiranya umarayika w'Uwiteka Imana uyu mugabo barakirana ngo Yakobo ngo ntiyacogora
barakirana ngo ntiyagira gucogora. Yakobo ndamukunda cyane, zanga amateka ye ni maremare nzayavugaho ubutaha, ariko Yakobo ndamukunda cyane ngo ntiyacogora. Baguma gukirana, barakirana cyane ngo bageze ku museke umugabo na Yakobo yagize ishaka ridasanzwe, aravuga ngo ndekura umuseke uratambitse. Hetoperi yazarango kotegraye Eliyasalame kotansema egraye ngo ntabwo ukiswe Yakobo ahubwo uzitwa Isiraheli. Hari abantu bagusuzuguye, hari abantu bakinye n'izina Imana yagushizemo, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo ntabwo ukiswe iryo zina. Imana iguhaye izina rishya. Imana ikoze ibitangaza kandi ugiye gushima Imana, ugiye kuvuga imbaraga z'ibitangaza by'Imana. We barakubenze wa mukobwa we Peri egraye, hari umuhungu wakubenze ntago bicamo neza. Ndagira ngo wumve ko Imana ibohoye urugo rwawe. Ugiye gushaka mu izina rya Yesu, nawe ugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Ugiye gukora ubukwe. Hello mekotegraye, umuhungu yarakwaza arakubenga, reka kugira ubwoba. Nona nibite bikurwaho. Pela eta ela zote kotegraima Raisi ni watasema egraye. Nona nibikurweho, urugamba yarwanaga rukurweho, izo yarwanaga nazo bikurweho, ibigeragezo yarafite bikurweho. Ndazigisayo mu mbaraga z'Uwiteka, ndamutereka mu gisubizo, ndamutereka mu mahoro, ndamutereka mu mugisha, ndamutereka mu munezero, ndamutereka mu mahirwe. Ndaza n'impinduka kuri we, ndaza n'impinduka ku bana be, ndaza n'impinduka mu muryango we. Urakoze kubatabaye Mana. Ngo ta egraye, urahari ufite kwizera, birashobotse mu izina rya Yesu, birashobotse mu mbaraga z'Imana. Yakobo akomeza gukirana, ntiyita ku mutsi wo kunyonga w'itako rye bawukozeho, aguma gukirana, aguma kurwana, ashaka ko izina rye rihinduka. Ayiwe, izina ryawe ryaze guhinduka uyu munsi wa none, rigiye guhinduka. Yakobo aguma gukirana. Uyu mugabo aravuga ati ariko ubundi wa mugabo we, akamwambia mimi nimeitwa Yakobo, ile jina ya zamani nimeitwa Yakobo, watu wote wanajua kama nimeitwa Yakobo. Akamwambia kumbe nimeitwa Yakobo. Ndio nimeitwa Yakobo. Aravuga ngo ntabwo ukiswe Yakobo kundi. Haleluya. Ntabwo ukiswe. Hari izina abantu bakwitaga, hari izina abantu bari bakuzi nka nyiri ibibazo, nka nyiri madeni, nka nyiri burwayi, ariko ntabwo ukiswe iryo zina wiswe umunyamugisha, ntabwo ukiswe iryo zina wiswe umunyamahirwe. Aravuga ngo ntabwo ukiswe Yakobo. Hera yahise ngo tayira Mana we. Ndumva imbaraga z'Imana zimfashe bidasanzwe. Ukora iz'ubutwari, ukora ibirenze, ukora ibidasanzwe. Peni wasakota egraye, ndagira ngo ureme ubuzima budasanzwe ku muntu udukurikiranye, ndetse sinzi yawe igaragare, yaba ari mu mahanga, ari mu Rwanda, yaba ari impande zitandukanye z'isi. Mana ukora ibidasanzwe. Elalaza ngo kotala binima rikota egraye. Urakoze Mana kugiye gutaramana natwe kandi ugakora ibidasanzwe. Ni mu izina ryawe gera Yesu, amen. Karibu wadusomera ijambo ry'Imana ukaduha ubutumwa Imana iguhaye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Turanezerewe kuba hano ku Imana Irahari TV, n'abakunzi bayo bose turabakunda cyane. Dusome hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 7 n'umurongo wawo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usabye ahabwa, ndetse n'ukomanze akingurirwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Amina. Ukimwamini Yesu wahawe ubutwari. Ukimwamini Yesu hari imbaraga zamanuke mu buzima bwawe. Ukimwamini Yesu hari agaciro agiye kuguhereza. Nimba amaze kumwizera, ndagira ngo ukora ahantu ufite ikibazo, kabone nubwo waba urwaye, nubwo waba ufite amadeni, umusozi uri imbere yawe urawuzi, upfa kuba wamwizeye gusa, ugiye kwakira impinduka. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Sante Baba. Matara avuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona,
mukomange muzakingurirwa. Hari ijambo ry'Imana ryambwiye n'ubundi rirambwira mu Baroma igice cyaho cya 2 ku murongo wa 18 haravuze ngo uko yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Uko Yesu yababajwe no kugeragezwa abasha kugutabara uri kugeragezwa, uri muri ayo makuba, uri muri izo ntambara, abasha kugutabara, abasha kukurengera, abasha kukugirira neza. Ndagira ngo wakire impinduka mu buzima bwawe. Birashoboka kudukurikiranya urwaye, ndagira ngo wizere gukira mu izina rya Yesu. Birashoboka kudukurikiranya ufite ibigeragezo bitandukanye, uri ku gisasiro gitandukanye, ufite ikikugoye, ndagira ngo wizere kugiye kubona impinduka mu izina rya Yesu. Elo pelia salango tegrai Elayi salango kota Elayima. Imana intumye guhanurira ubuzima bwawe. Imana intumye guhanurira ubuzima bwawe kuri itariki uyu mwaka wa 2024 ugomba kwakira ikidasanzwe mu izina rya Yesu. Birashoboka kuri mu bwihebe, hari ibintu bikugoye, hari ibintu bikuremereye, ariko ugomba kwakira impinduka idasanzwe. Ugomba kwakira ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Ugomba kwakira impinduka. Hari ahantu wabonaga nawe utazagera, wumvaga ari ahantu utagomba kurenga, wumva ari ahantu ubuzima bwawe bwagarukiye, ariko nagira ngo wirememo ibindi byiringiro. Ijambo riravuze ngo nusaba urahabwa, nushaka urabona, nukomanga urakingurirwa. Umuntu wasabye arahabwa. Hari abantu bakwimye mu gihe cyatambutse, hari abantu bimye banze kwagi, hari abantu banze ko ibiganza byawe zakira mu gihe gitambutse, ariko ndagira ngo nguhanurire utege ibiganza byawe wakira ico wasabye. Hello pela salango ta egraya. Urabona wihebye, urabona wiganyira, ariko ndagira ngo ntiwongere kwiganyira, ahubwo mu izina rya Yesu Kristo mbanuye mu izina ry'ubuprofeti Imana yampaye, kugira ngo wizere gutabarwa, wizere gutabazwa n'Imana, wizere kurengerwa n'Imana. Etita layizi niko tansema egraya. Ntabwo ari igipindi cy'abarokore, ntabwo ari igipindi cy'abapindika. Esalamo tansemanda. Ndagira ngo wumve ko Imana imanuwe nawe kubw'agahinda kawe. Imana imanuwe n'ibibazo byawe, Imana imanuwe n'intambara zawe, Imana imanuwe n'ibigeragezo byawe. Ndagira ngo wakire impinduka mu izina rya Yesu. Amen. Tala salango ta egraya. Amen. Zopelia salango kutegraya. Elia salami sangu manda kata egrayima. Laisi dikota semola egraya. Elala saila sema elandu kota egraya. Ela pelia salabi kota sema egraya. Ndakumva malasingo ta sema. Shala pelia sango kota. Eraisi nikota sema. Jalala sinimo kota semanda. Jambo ryaravuze ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro gusuza umutima kumukene. Nona muri 2024 nona kuri itariki nkurikiranye, dore ndahagurutse ndashira mu mahoro. We wacuriwe inguni, we warenganye, we wacunagujwe, ndashira mu mahoro. Ni kumwami Uwiteka avuganye nawe. Rala sailango talaba sanguma. Hello kotala binishada. Elaisi niko talabanga. Elomo wasango kotasema. Rita laba sa egra. Shetita elaizangua. Elome watasemanda. Ndumva Imana igiye kugutabara. Ndumva ugiye kwakira impinduka. Ndabona Imana igukoraho. Ndabona ikiganza k'Imana gihagurutsa ubuzima bwawe. Ndabona ikiganza k'Imana kigukoraho. Ndumva ijwi rimbwira kubonye akazi. Ndumva ijwi rimbwira kubonye ubutabazi. Ndumva ijwi rimbwira kubonye impinduka. Ndumva Imana imbwira ngo iguhagurukirije ku gisasiro cy'uburwayi. Ndumva Imana imbwira ko hari ikintu gisha ugiye kwakira mu buzima bwawe. Hari akazi wanyazwe, Imana iravuze ngo nukakire. Ndumva hari impinduka idasanzwe. Haira zairango tansema egraya. Zopelia salango kota. Elaisi nikota labinima. Ndumva Imana ije kuribata ibyashatse kuriganya ubuzima bwawe. Ha la zairango talabini stansegraya. Hari abantu bamaze igihe bakurwanya, hari abantu bamaze igihe bagana ubuzima bwawe, ariko ndagira ngo wumve ko Imana imanuka ikintu kizanye Imana kimwe. Nukibonye ko warenganye, Imana ije kukurengana. Imana yitegerejwe ibona urimo kurarengana, abantu bariko barakurenganya. Ndagira ngo wumve ko Imana ije kurenganura ubuzima bwawe.
pera zayirangota. Hari gusha uturanye n'umuntu ukwanga, n'umuntu ukurwanya, wumva udagomba kubaho. Ndagira ngo wumve ko Imana ije kubera ico kintu umuturanyi wawe yagukoreye, kubera ico kintu umuntu yakuvuze nabi akubeshyera. Wumve ko Imana yanza ko karengane, Imana ije kukurenganura. Elala sangota egrai zo pere ya salami kota sema egrai raisi di kota la binima ariya sangota. Ndagira ngo wumve kuri umwana w'Imana, ndagira ngo umurikiranye wumve kuri umwana w'Imana. Jambo ryaravuze ngo irasiegraima mu Baroma, haravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana abo nibo bana b'Imana. Kuko uri umwana w'Imana nta mpamvu yatuma Imana itaza kukurenganura. Kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma udatabarwa. Kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma utarengerwa. Kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma utabona akazi. Kuko uri umwana w'Imana nta cyatuma utarama. Acira kurama mu izina rya Yesu. Ntabwo ugicenyutse, acira kurama. Ntabwo ugipfuye, acira kurama. Uzabona abuzukuru, uzabona abuzukuruza, uzabona ubufindi. Nakigise repo egrayi shada. Urugo rwawe ntabwo rugisenyutse. Nawe kota egrayi, abana bawe bagiye kwiga kandi bazarangiza akirubanuzi bw'Uwiteka mu izina rya Yesu. Henome kota la zairango kota. Hello pelia salami wasanguma egrayi. Shikolia matala bina sega eni watala bini shalagai ndula kotala binima. Ndagira ngo utangire winyeganyeze, utangire uvuge ngo ndi umutunzi ngomba kurama. Tangira wature kurama kuri wowe, kuko Imana yakwishimiye. Yaturireho amafaranga, yaturireho akazi keza. Umva elome kotegrai elaisi dima kotegrai yaturireho kusarama elaisi nima kotasegrai raisa ngo egrai. Ntabwo ugipfuye, tatite grai shata eloma kota segrai rana sailase manda niwa talabi niwa kosagrai mana we enita lasine mongo kosegrai shala meta grai elaisi dimo kotegrai. Aturi abana bayihagakiza bagiye gukizwa, abana bayibanze kwakira agakiza bagiye kwakira agakiza. Yewe wa munyamibabaro we acira umunezero Imana iguhaye. Yewe wa munyamibazo we acira ibyishimo Imana izanye. Yewe wari urwaye acira ubuzima Imana iguha. Raya zotangu egaye harayizi niko tama egaye. Imana irakumbwiye watawe ntabwo ikikwiyumvamo, habonetse mu tubazo dutandukanye, ariko Imana irambwiye ngo itanze guhuza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo wisere ko Imana izanye guhuza kudasanzwe. Abana bawe ntabwo mwumvikana neza, ariko Imana iravuze ngo acira guhuza nabo mu izina rya Yesu. Shala zaila kotegrai hello peria salami kotasema. Hari ahantu wadepoje urupapuro etita lasike grai, hari ibintu bitagenze neza na konegisiyo z'akazi wahawe, ariko ndagira ngo wumve ko Imana izanye urufunguzo rw'ibaraga n'amavuta. Zela elance egrai, Imana izanye urufunguzo rw'umugisha wawe. Imana izanye urufunguzo rw'akazi kawe. Hello bekote grai. Hari abantu bibwira ko ari abanyantegenke, ntibabona ibitangaza by'Imana hafi yiwe, ntibabona imigisha y'Imana hafi yiwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikwegereje wa mugisha wawe, Imana ikwegereje ya modoka yawe. Nawe ugomba gutunga mu izina rya Yesu. N'abatuze bavutse ku mezi kenda kandi ikindi kigaragara cyo ntabwo bizeye Imana kukurusha. Ariko ndagira ngo uyu mwanya ufate kwizera kwawe, Imana tuyitware nk'inyembaraga izishoreye umugisha wawe, izishoreye amafaranga yawe, izishoreye akazi kawe, izishoreye umugisha n'amahirwe byawe. Ra zairango kotasema egrai. Uyu mwaka ntabwo ugipfuye. Uyu mwaka uzakubera uw'amata n'ubuki. Uyu mwaka uzakira ibidasanzwe. Uyu mwaka uzakira impinduka idasanzwe. Uyu mwaka ugomba kwaguka. Uyu mwaka ugomba kurindwa n'Imana. Ugiye gushyirwa ikimenyetso cy'uburinzi ku buzima bwawe. Ubango tanse egaye. Ndagira ngo wakira impinduka mu izina rya Yesu. Bigomba guhinduka ugatabarwa, bigomba guhinduka ukarengerwa, bigomba guhinduka ugahabwa agaciro, bigomba guhinduka nawe ugatera intambwe, bigomba guhinduka mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo. Elo peria zalango kotanse maigrai. Bigomba guhinduka kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, gusuza umutima k'umukene. None Imana irahagurutse, ntongere kugira ubwoba, ntongere gukangwa n'intambara, kurarwana, ntongere gutinya ibibazo, ntongere gutinya intambara. None Imana iharagurutse, ije kurwanirira abana bawe, ije kurwanirira akazi kawe, ije kurwanirira amashuri yawe. Imana ije kurwanirira urugo rwawe, ntongere guhangayika mu izina rya Yesu. Shela zaila kotala binistansegrai etitala izini mokotegrai elobe kotala binistansegrai hariyaza lango kotansemegrai hariyaza diminitanse. Ndagira ngo ukirane, ndagira ngo usenge, ndagira ngo ukomere, ndagira ngo wambare imbaraga, ndagira ngo wizere cyane, ndagira ngo wambare imbaraga zo kwizera. Hari umugabo nkunda cyane witwaga Yakobo, arimo agenda cyane, arimo agenda agera ku musozi ahantu witwa Panuwera. Ageze hano Panuwera abona igitangaza, abona umugabo aramukiranya ngo ntiyacogora, aguma kumukiranya. Hallelujah. Hello pelasa ngo kotansegai ngo arabanza yambutsa izo yari afite byose. Ageze kwa kino cambu ca Yaboke yambutsa izo yari afite byose, yambutsa abadamu, yambutsa abana be n'izo yari afite. Ndagira ngo wambutse abantu bakuvuze nabi, wambutsa abantu bahora basebya izina ryawe, wambutsa abantu bakomerekeje umutima wawe. Ndagira ngo bakuremo, utangire wizere Kristo, utangire wizere Imana. Hala periasega egrai usenge umufite imbaraga zidasanzwe. Eno ni watala binishata. Yakobo amaze kubambutsa ngo asigarana n'Imana, asigarana n'Imana, aguma gukiranya umumarayika w'Iteka Imana. Uyu mugabo barakirana ngo Yakobo ngo ntiyacogora, barakirana ngo ntiyagira gucogora. Yakobo ndamukunda cyane, zanga amateka ye ni maremare nzayavugaho ubuta, ariko Yakobo ndamukunda cyane ngo ntiyacogora. Baguma gukirana, barakirana cyane, barakirana cyane ngo bageze ku museke. Umugabo na Yakobo yagize ijaka ridasanzwe, aravuga ngo ndekura umuseke uratambitse. Ariko kandi yari yakoze ku mutsi wo kunyonga w'itako rya Yakobo. Ariko Yakobo ntiyacogora, akomeza kubana n'Imana, akomeza gukirana mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo ntutinye izakubayeho. Hari abantu bakomerekeje umutima wawe, hari abakozi b'Imana, hari abantu abari bose baba baragusitaje bakakubabaza bigatuma ucogora. Ndagira ngo ntucogore. Hala zayirango tansegai. Abantu bakwanze Imana iracagukunda, abantu bakuvuyeho Imana iracakwemera. Abantu bavuze ngo ntibishoboka, Imana iravuze ngo birashoboka. Abantu bavuze ngo byanze, Imana iravuze ngo biremeye mu izina rya Yesu, biremeye mu mbaraga z'Umwuka Wera, biremeye mu mbaraga z'Imana. Abantu bavuze ngo ntibishoboka, iravuze ngo birashobotse. Tola sayira ngo ta egrai. Urahari ufite kwizera, birashobotse mu izina rya Yesu, birashobotse mu mbaraga z'Imana. Yakobo akomeza gukirana, ntiyita ku mutsi wo kunyonga w'itako rye bawukozeho, aguma gukirana, aguma kurwana, ashaka ko izina rye rihinduka. Ayiwe, izina ryawe ryanze guhinduka, uyu munsi wa none rigiye guhinduka. Yakobo aguma gukirana. Uyu mugabo aravuga ati ariko ubundi wa mugabo we, ko ndabona wanze gucogora kandi wanze kunanitwa. Jina lako ni nani? Wewe kwanza umeitwa nani? Akamwambia mimi nimeitwa Yakobo. Ile jina ya zamani nimeitwa Yakobo, watu wote wanajua kama nimeitwa Yakobo. Akamwambia kumbe nimeitwa Yakobo? Ndio nimeitwa Yakobo. Aravuga ngo ntabwo kiswe Yakobo kundi. Haleluya. Ntabwo kiswe. Hari izina abantu bakwitaga, hari izina abantu bari bakuziho, bari bakuzi nka nyiri ibibazo, nka nyiri madeni, nka nyiri burwayi. Ariko ntabwo kiswe iryo zina wiswe umunyamugisha, ntabwo kiswe iryo zina wiswe umunyamahirwe. Aravuga ngo ntabwo kiswe Yakobo. Hera yahise ngo tayira. Mana we, ndumva imbaraga z'Imana zimfashe bidasanzwe. Etoperia zalango kotegrai. Helia salame kotanse magrai. Ngo ntabwo kiswe Yakobo, ahubwo uzitwa Isiraheli. Hari abantu bagusuzuguye, hari abantu bakinye n'izina Imana yagushizemo, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo ntabwo kiswe iryo zina. Imana iguhaye izina rishya.
undi mugabo nakunze cyane, umugabo witwa Aburamu. Abantu bari bamuzi nk'umuntu utabyara. Aburamu utarabyaraga. Aburamu abantu bari baranze. Sarayi abantu bari baravuyeho, baramwise ingumba, tikakibyara, kamaze gusaza, tikakijya mu mihango, ibintu zaranze. Abantu baramutaramye, baramugize igitaramo, ariko Imana iserutse. Hari Imana iserukiye ubuzima bwawe aho uri hose, ahantu hose uhereye, wumve ko Imana ikuntumyeho. Imana iravuze ngo iserukiye ubuzima bwawe. Tanguwa Egayi, Imana iserukiye ubuzima bwawe. Imana imaze guseruka yavuga ngo Aburamu we ntabwo kiswe Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu. Sarayi we ntabwo kiswe Sarayi, ahubwo wiswe Sara. Kubera iki? Kuko uzaba nyogokuruza w'abari mu isi bose, n'abasaza n'abazaba. Niki kigucogoshe mwene data? Perisa lango tansegrayi. Ndumva Imana imbwira ngo komera. Ndumva Imana imbwira ngo akira gutabarwa nayo. Ndumva Imana imbwira ngo akira impinduka. Ndumva Imana integeka ngo nkubwire ngo elome kotegaya. Imana iguteretse mu cyubahiro, igukuye mu gisuzuguriro. Imana ikuvanye mu marira, Imana iguhaye guseka. Nawe akira gushingira mu izina rya Yesu. Nawe akira ubukwe mu rugo rwawe. Nawe akira ibyiza. Elome kotegaya. Ako gahinda kawe Imana irakakumaze. Ntabwo zongera kuvuga rino jambo, kuko Imana ivuze ngo irakakumaze kandi igatsembyeho pe. Totita Egayi, Imana igatsembyeho. Imana itsembyeho amadeni yawe. Hakika ya Mungu, hakika Imana ikoze ibitangaza. Kandi ugiye gushima Imana, ugiye kuvuga imbaraga z'ibitangaza by'Imana. We barakubenze wa mukobwa we, Peri Egayi, hari umuhungu wakubenze, ntabwo bicamo neza. Ndagira ngo wumve ko Imana ibohoye urugo rwawe. Ugiye gushaka mu izina rya Yesu. Nawe ugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Ugiye gukora ubukwe. Hello mekotegrayi. Umuhungu yarakwaza arakubenga, reka kugira ubwoba. Imana ihagurukije. Imana ihagurukije. Imana yegeze yagurutsa umugabo witwaga Bowazi. Imana imuhagurutsa, imuhagurukirije Rusi wari wararushe. Yadima talabasanguwa. Wa mukobwa wenda guhanuriye. Hello ngo talabisegraya. Nawe ukeneye umugabo, ukeneye gushaka, ukeneye kubaka urugo. Bruce byari zaranze. Rusi umugabo we yarapfuye. Amaze gupfa, nawe maravuga uti mwana waje birarangiye, itahira iwanyu kwa bene wanyu, nta mahungu bandi ifite, zarangiye ntunkurikire. Ariko Rusi aramaramasa. Kuri gukumaramaza muri uyu mwanya, Imana igiye guhagurutsa Bowazi wawe. Imana igiye guhagurutsa umugabo wawe. Ico kibengero abantu bakubonagaho mu izina rya Yesu ndagihanuriye, kigukuyeho mu izina rya Yesu. Iyo kasita abantu bari barakwambitse ndaguhanuriye, igukuweho. Imana itwitse izari zarigaragambije ku buzima bwawe, izakugendagaho bigatuma ubengwa. Imana ibikuyeho. Vuga ngo nonaha ndatabawe, uratabawe, urarengewe mu izina rya Yesu. Hello mekotegrayi. Nakanwa k'Uwiteka kabivuze, ntabwo ari aka Daniyeli, kandi Imana ikoze ibitangaza. Henome talabisegrayi. Biravuga ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa. Ugomba kuzemera mu izina rya Yesu, kuko Imana ikoze ibidasanzwe. Imana ikoze iby'imbaraga mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndagira ngo ugirire Imana ikizere. Birahindutse. Tugiye gusengana Imana. Ndagira ngo ube maso dusenga Imana. Lo pelia salango tayi. Imana irahagurutse. Imana ishize mu mahoro. Imana iragutabaye kubwo gusaba kwawe. Imana ikugiriye neza. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndategetse kubuyu wakurikiranye iri jambo ryawe. Uvuze ko hari ibitangaza bitandukanye ukoze. Nange muhesheje umugisha mu izina rya Yesu. Nona nibite bikurwaho. Pela eta ela zote kotegaima. Raisi ni watasema Egayi.
none nibikurweho, urugamba yarwanaga rukurweho, izo yarwanaga nazo bikurweho, ibigeragezo yari afite bikurweho. Ndazigisayo mu mbaraga z'Uwiteka, ndamutereka mu gisubizo, ndamutereka mu mahoro, ndamutereka mu mugisha, ndamutereka mu munezero, ndamutereka mu mahirwe. Ndazana impinduka kuri we, ndazana impinduka ku bana be, ndazana impinduka mu muryango we. Urakoze kubatabaye Mana, urakoze kubagiriwe neza nawe, urakoze ko ari impinduka idasanzwe utanze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, ni ukuri ndafashijwe. Imana iguhereza umugisha, amen. Uwakwifuza ko mwasengana, uwakwifuza kuguha ibyifuzo, uwakwifuza ko wamuhereza inama, ndabizi ko benshi bajya bakenera abakozi b'Imana, ndagira ngo utange nimero yawe ya telefone kugira ngo uwagukenera akubone byoroshye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nimero yaje ya telefone ni 0788 72 91 46. Iyo niyo nimero de telefone yacu. Udukeneye watwandikira, waduhamagara, turari ku bwanyu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen, amen.